بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا دوی ماه رمضان دا مسلمان زکاتا خوددن اجا سؤالی واچد بن اتخوازن دوی ویدیو دا بحثا وا سوری وابکم که اجبا زکات برای کیچه یال کوری کیچه یا از زکاتا خو چاوا بدم از کنگی بدم از نیت اینم نا اینم اتخوازن بحثا و مسئله هنه کجوره بکم. زکات کنگی تیدان وقتی گو قدر 8 غرام زیر پریتا چه بون، دولار تا یورو تا ترک پریتا یا دا زیر تا 8 غرام زیر چه بو جویرتی گوتن نصاب. ها ایرو 8 غرام زیر تا گها سر هفدی یا دا قدره وینا پرا گها نسر هفدی زکات آویتی ده نا گره که سالک جی سر درباس بی. وقتی گو سال سر درباس بو وی چاخی زکات لیکی فرض بی. وقتی قلت فرض بو لگوری مذهب شافعی وقتی او پر البات حاضر بن گرکت جهد بده فقیرا، یعنی گرکت زکات بخورا نهیلی گرکت زکاتا خواه زوبلا بکی. اما وقتی گو ویکلی که فقیر تنبن هنه کت کاری بسکننه لیبلی گو تبل سبب وی زکات الباخو بسکننه تپی گناه کارد بی. حتی وقتی گو تلف ببی مثلا دیلم کی تزنگینی دکانات هیا مثلا خودینا که آگرب دکانی کد دکان تف شوطی تا افلاس کر حلبو کی زکاتاوی جی هاتبو ها تجوی زکات مسئولی او زکات وقت دینا کید کوستوی تا چما تا وقتی ویده ندا وجه وقتی گو 8 غرام زیره تا چه بو یا دا بهاو قاسی پره تا چه بو سال اکثر درباس بو تچکه تی زکاتا خوزوده وقتی گو تزو نده تا گناه کار دبه وقتی گو تلف جیبه بے گرکت توی مالی دیسا بده. ایجا معلومه وقتی گو تا زکاتا خودا تی نیت اینه یا نا اینه مثلا دیلم کی مثلا 2 میلیارد زکاتا تا نا تچکه تجناف پره خواه جوا پرا وقتینه وقتی گوت پره خوی زکات جناب مالی خو وقتینه و تبغلا اب مالی زکات یعنی اب زکات مالی منها نحوجه گوت تجاره کدی وقتی گوت دا فقیری نیت لی بینه چونکی توی کلی که چت که نیت لیتنه. اما پره تفلی هفن فقیره کی وقتی تدبینه تبغلا زکات دم دا وقتی گوت تجبریکا خو جناب پره خو پره درخستن گرکت تبغلا زکات مالی منها چونکه زکات نیت جرا لازمه. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دب انما الاعمال بالنیات عمل گورا نیتنا یعنی ام مجبور نیت اخوال و زکات بینن وقتی ام نیت اخو زکات نینن او زکاج مرد به صدقه گرکم جاره کدی بدن. دمکی وقتی گوت جناب مالی خو زکات وقتینه مثلا زاده تا کو مکلو دریا تا زکاتا وجه وقتاند جاره کدی نیت جره نه لازمه چونکه وقتی تا وقتان تا نیت کر لیبلی وقتی گوتا نه وقتاند به کومیت زکات بده هر جاره گوتا دا گرکت زکاتا خو بیجت نیتا خو لیبینت بیجوی فقیرت به اولاف زکاتا مالی منا اوینا جی زانبن گرک و نیتا خو زکات بینن یا گرک الهیل مالی و درخست به یا جی وقتی ودا فقیره گرک و نیتا خو الزکات بینن. ایجا پکی انسانک مثلا 8 غرام زیری چه بویا و 7 مسر درباس بونا مها رمضان هات هی سالاوی نقدیا اجبا کاری بریا سال زکاتا خوب ده یا نا وقتی گو 8 غرام زیری وی ویا حقا پریوی چه بو بین بریا وقتی خوشی کاری چبکه زکاتا خواه بده فقیر و مسکینا. سادجا ساقنجا که حالو هیا مثلا او فقیره گو تا زکات دای اگر هی سالا تنقه دای او انسان زنگین ببه وی چاخی او زکات تشترد به صدقه گرکه تجاره کدی زکات وی مالی بده چونکه وقتی گو تا دای فقیر بو اما دمهته و چون او انسان زنگین بو عرصاوی پرکر زنگین بو وی چاخی او زکات جرد به صدقه. اما
وقت تجارة قطبة ميزنا هي وقت زكاة مناتيا ازي في زكاة دمتا وقت جو مثلا درومك شيء ببي ازي زكاة خو غريستين وقت تحالو قطب يدا ويش اخد كاري زكاة خو جير بستيني وبدي فقير كيدي يعني بريا صالت كاري زكاة خو بدي اما گرک اوه گو تدائه دا دناوا ساله دا زنگین نبه وقتی گو زنگین ببه او پره گو تدان اشتربون صدقه گرک زکاة خود دیسا جنوده بده يعني چوك هي سالاوي نقدا بو تزكاتاوي دابو دوي ارايدا دروم دا گيش بو او انسان گو تزكات دايدا ارتق نمستحق زكاتيا اجبرولو او زكاة نم اولارق ناي حسابين سؤالك دي أجب زكاة خوا جباطمان بما ديار بكر ياش ديار بكر بما أورفا چيد بيان چه نابي الگوري مذهب الشافعي نقل زكاة نجائزة تش باجاركي نكاري بي باجاركي چونكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت معاذ بن جبل شيان دا يمني گو بيجا ملتي وي بخود تعالى زكاة سر و فرض كريا وتش زنگين استنه وده فقيرة يعني تده فقيرة وي ملتي چونكو او زنگين وي ملتينا فقير جي فقيرة وي ملتينا او زنگين وي زكاة خودنا فقيرة ملت خوا يا گندي خوا باجاري خوا يعني گرك چبكه وي زكاة بده درو دورا خوا الگوري مذهب الشافعي نقلاوي نجائزة إلا مثلا إنسانك لألمانيا الأوروبا الودري إنساني قد زكاة بديوات تننا مثلا حما يلم فلاهن الفلاح زكاة ناتشي تكاري چبكي وي زكاة أخوة بشيني أو ناتشي دبي أما وقتت الباجار مسلمان أبي وتلمحلك مسلمان أبي الودي فقير هنا قرقت وي زكاة أخوة بدي فقيرة إبكي دبي رمضان دبي فطري معنا زكاة معنا اتخوازن بدما براي خوا ياز بدما كوري خوا يا بدما كچا خوا جائزة يعني نجائزة قالي مسلمانا وقتكو انسانك مثلا جورا يكيبه يعني باوتا كالكيتا ويا بيركاتا يعني أصول إنسان ايو جوري حتى جوهر زكاة لوا ناتشي نا فطرة لواتشن نا زكاة لواتشي يعني تنكاري فطرة خو بده كالكي خوا تنكاري بده ديا خوا تنكاري بده بيركا خوا اوانا چونكو اوانا وقت پري واتنا بن نفقاوات ستويتا ديا نفقا باوي کی كالكي کی يعني وقت گوانا نكار بن خوا دي بكن تمجبوري واخوا دي بكي جبروا زكاة الأصول ناتشي يعني باويتو بيركاتو كالكيتو حتى جوري لوانا نا فطرتشن نا زكاتشن وفروع تجي يعني مثلا بيجن كوريتا كاتشاتا وانا حتى تورنيتا حتى جوهري خواري الواجي زكاة ناتشي يعني الفروع تناتشي زارويتا زكاة ناتشي لبلد مذهب الشافعي دا دبي وقتي جو كوريتا ساغلام بي وشتجي بي ايري بي مالك ويديها بي ونكار بي خو دي بكي ويش اخيت كاري چبكي زكاة بده كوري خوي مزن شرطي جو نا ازولي بي ونا دين بي وقتي فهردو عذر تيدا تنبن ساغلما شخور جارنات شغلي اما فقيرة نكاري ادارة خو بكي مذهب الشافعي دبيت كاري بده وي كوري اما یک نکار زکات بده کچا خو چما چکو نفقه کچا تستو اسلامی دیا وقت اسلامی تنبه ونکار به خو دیب که نفقه دی صد وگره سرتا اجبرلو تنکار بده کچا خو اما وقت گزاوای تفقیر به تکاره زکات خو و یا فطره خو بده زاوای خو لبله گوتبشه نش کچا خو را چنابه لرکت بشه نه جزاوای خورا اگر مستحقت دیوی یوخسا گوت والله زد ما کچا خوا چنابه الگوری مذهب شافعی يعني تنکاره بده کچا خوا تنکاره بده زاروک خوا اما گو کره تی مزن هبه
واشتجيبت دبت كاري زكاة بديه الجوري حنيفية دبي أوجي تشينابي چما دبي چمكي جخوينا ته مادم كي پريتا هنا زكاتاتا هيا وي مالي بدا زاروكا خوشي بر أوجي جي فايدة بيني وي فقير نهلا جغي نيوانا يعني أصول وفروعا باب وجوري وزارو وجيري اوانا زكال وانا چه اما برايتا خويتا متكاتا خالتيكاتا يعني اف اقربايتا خالتا خالتيكاتا اف اقرباي جوج آلية ديا تفجي وج آلية باوي تفجي فطراجي بديوا وزكاة جبديوا الواتشي حتى پیغمبر عليه السلام دبيك دخيرا قزنشتكي يك جبوغو فقير انت الديوات خيري قزنشتكي يا دو اجبوغو اقرباء تنس الله رحمة الواتكي تخيري قزنشتكي يعني ان خيرا مظن خيرا مالا يكيا مثلا زكاتات هبه آمت فقير بي تبدي آمي خوا جيكي غريب خيرترا يا تبدي خالتيكا خوا يا تبدي متكا خوا يا تبدي مثلا خالي خوا وقت امكاني واتنا بنو تبدي وا اوانا جوانه دي بخيرترن يجبر له انسان مسلمان مثلا وقت دقات زكاة خدا يا فطري خدا گرك الوانا دقات بكي يعني زكاة وقت نگه جي خود تعالى زكاة كي جكي قبول ناكي چونكو زكاة حق كيا حق فقير فقير كينا او انسان جو ده وراق جوار لازمن و سي وراق واهنا وحق مسكين مسكين كينا او انسان ده وراق جير لازمن وحفت وراقي هنا ها فانا حقي فانايا ها هناك صنفي دي جانا مثلا انسان ديندار ميرك مثلا ديندارا نكار ديني خو بدي ام كار زكاة بدني ام ديني خلاص كن يا مثلا انسان كي نو مسلمان بويا هي قلبي باسلامي هي تام او كنبويا ام زكاة بدنوي دادلي الاسلامي خوش به زمانه بري كولها بون مثلا جبوغو آزاد ببن زكاة دانوا ياجي مثلا او انسان جو اجري كتيا مثلا اسطنبول هاتيه دياربكر تلفوناوي دزينه وارتشتي برنا مثلا نكاري وغري مالي ام زكاة الدين ده بقدره جو هر مالي حقي رياوي خوارناوي ها زكاة الواجي دچه و ايگو دريا خوده ده سواشت كن يكاري زكاة بديوا يجا قلق جوا صنفا نمانا ويگا ايگو دناف مدى مانا فقير و مسكين و ديندار و انسان كي قدره ده مابه ها اويگا ايگو زكاة بدنا وانا اوانانا يجا قلي مسلمانا وينا جزانبن خود تعالى اف صنفه زكاة حمد قرآن ده بيان كرنا مثلا برسيد بخوجم زكاة كارم بدما جامعه زكاة جامعه ناچه يا ولا از زكاة دما مدرسه چه نابه زكاة گرك تبدا شخصا او شخص جو فقير و مسكين و ديندارا تكاري بده وانا يعني ليابيا زكاة ناچن گرك ونونا باش دان من ليابيا زكاة ناچن خود تعالى حسن في قرآن ده اي زكاة شخو بيان كرنا يعني وقت جو تغيني وانا بده هناك اف زكاة تبخي رومات وستويتا دميني روجا قيامتي و او حيواني بقلوش و چكن و بيل تكن و پوشال تخن و پري تبن و تفبن الشيش و تفبن پرنگ و لاشت تفي پي داغدن يعني نبي ولا ازي فيغا دموش خوزاتن ويج مرميني گرك وقت زكاة دا تبدي مستحق وي تفطري خدان گرك تبدي مستحق وي نا يعني تندي اي مستحق روجا قيامتي وبالا دستويتا ديا اسلاوي خجورة دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.